بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يبقى معنا القسم الخامس وهو الأخير، خاتمة هذا المتن المبارك. Nüüd on jäänud ainult viimane 5. osa, mis on siis selle raamatu kokkuvõte. ذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى وجوب الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. Selles autor mainis selles kohustust rännata mittemoslemite maalt moslemite maale. نعم، وقلنا أن من أراد البقاء في بلاد الكفر لابد أن يبقى في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بشروط الدعوة. Ja nagu eelnevalt mainisime, siis see, kes tahab jääda mittemoslemite maale, siis ta peaks tegelema da'waga, teiste inimeste islamisse kutsumisega. شروط الدعوة 5. Ja selles on 5 tingimust. الإخلاص، siirus, يعني يبتغي بهذه الدعوة وجه الله سبحانه وتعالى. et ta teeb seda da'wat ainult Jumala jaoks, Jumala nimel. والعلم الشرعي، siis islami teadmised. وأن يعرف حال المخاطبين، يعني هل هم يهود أو نصارى، كيف تعامل معهم. Ja on teadlik nende inimeste tausta suhtes, keda ta islamisse kutsub, kas nad on juudid, kristlased, nii edasi. ولا بد من الحكمة، والحكمة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة. نعم. Ja peab olema ka selline tarkus, mis oli ka, tarkus oli kombeks ka prohvetil sallallahu alaihi wasallam, kui ta inimesi islamisse kutsus. والصبر. Ja viimaseks kannatlikkus. علم الإخلاص. siirus. علم شرعي. islami alased teadmised. معرفة حال أحوال الناس وما هم عليه وكيفية الدعوة، والحكمة. inimeste tausta teadmine. والصبر. ja tarkus ja kannatlikkus. أيضا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تعريف الطاغوت. ما هو الطاغوت؟ هو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع مطاع. يعني بعض الناس يتجاوز الحد في الأشجار والأحجار ويعبدها من دون الله. نعم. الطاغوت هو من الطغيان، من التجاوز. يعني بعض الناس يتجاوز، هذا حجر وهذا شجر وهذا شمس وهذا قمر، فهو يتعدى الحد ويعبدها مثلا. نعم. Ja siis on osad inimesed, kes ületavad nagu kõik piirid ja näiteks kummardavad kive, kuud, päikest, puid. يعبد الأشخاص. või teenib teisi inimesi. يطيع الأشخاص في معصية الله. ja on kuulekas teistele inimestele selles, mida Jumal on keelanud. نعم. الطواغيت لهم رؤوس، قادة يعني. نعم. ja nendel inimestel, nendel on nagu liider. إبليس. kelleks on siis saatan. ومن عبد وهو راضي، يعني بعض الناس يأتي مثلا رجل يسجد إليه يرضى بهذا السجود، فهذا طاغوت أيضا. نعم. لابد ينكر. samuti need inimesed, kes on rahul sellega, kui neid teenitakse, kummardatakse, nemad on samuti siis need, kes on üle astunud üle piiri minevad. Näiteks kui kellegi juurde tuleb keegi, kes teeb talle sujuudi ja ta on sellega rahul, kui temale sujuudi tehakse. ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه. või kes kutsub inimesi end kummardama. أو من ادعى شيئا من علم الغيب، يقول تقوم الساعة يوم كذا، غدا يقع كذا. نعم. või kes väidab, et tal on mingid peidetud teadmised, näiteks ta väidab, et ta teab, millal viimne kohtupäev tuleb. ومن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله لا يصلح. või kes arvab, et selle põhjal valitsemine, mis Jumal on saatnud, ei ole sobilik. أو اعتقد أن حكم فلان من الناس أو القوانين مثل حكم الله أو أحسن. või kui ta arvab, et inimese seadus on samal tasemel kui Jumala seadus või veel parem sellest. لكن من يقدم حكم القوانين والطواغيت ويعتقد أن حكم الله يجب أن يطبق، فهذا لا يكفر، لكن كفر غير مخرج من الملة، كفر أصغر. نعم. kuid see inimene, kes praktiseerib inimese tehtud seadust, kuid ta usub siiski, et Jumalapoolne seadus on sellest ülevam ja sellest õigem ja parem, siis see inimene ei ole veel uskmatu, et on nagu väiksem kufur, väiksem uskmatus, mis ei võta teda islamist välja. نعم. بهذا ولله الحمد تمت يعني تم ما أردنا من شرح هذا المتن المبارك. نعم. ja sellega siis lõppes selle raamatu lühike seletamine. فنحن الآن نراجع من الشرح، يعني شرح الكتاب، ونقرأ متن الكتاب. نعم. nüüd kordame natuke selle raamatu seletust ja loeme selle raamatu teksti. نضبط التعريفات والتقسيمات. نعم.
teeme veel selgeks kõik need definitsioonid ja liigitused. والله الموفق. Ja palume Jumalalt abi ja toetust. جزاكم الله خيرا.